ಶೌಗುವೆರಿಕಂ ಫೆದುನೆ ಗ್ಯಾಗನಕ 2014 ಹಾಕಂ ಹಾರು ಮಾಮಗೆ ಆನೆ ಮಾಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ತಂಬಾಲ ಏಕಂತ ತಗ ಮಾಮ ಉಳೇತಂ ಫೆನುನಿ ವರ ಶೌಗುವೆರಿಕಂ ಫೆದುನೆ ಕಮದೆ ಮಾಮ ಕ್ಯಾರಿಗ ಬುಣಲಿ ಬೇಣುಂಬೆ ದಸ್ಕುರಮ್ಮಿ ದೆ ಮಾಮ ಯಾಕೋ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರಕ ಮೇ ಬೇಸ್ ಕುರೆವುಣು ಲೈಕ್ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬುಣು ಮಿತಾ ಕಾಗೆಗ ಕಾಂ ಹುಟ್ಟ ಕುಜ್ಜೆಂಗೆ ಅಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ಅಣ್ಣನಿ ದೆನ್ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಐ ಇನಿ ಆನೆ ಓಪನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದೆನ್ ಮಾಮ ಹಮ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ವಗುತುಂ ಲೈಕ್ ರಂಗಳು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಬೇಸ್ ಹದಾಫ ಬೇಸ್ ಅಳತ್ ಎನ್ ಲೈಕ್ ಏ ಹುರಿಯಾಕಮೆ ವೆಗೆನ್ ದೇರು ಮಾಮ ವರ ಕಾಮ್ ವರ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ ಲೈಕ್ it was very inspiring da ete ane fenunima e ten hitangeri asu wara molu kameke me kurang wara ane rangalu kameke ekamako ane 2018 ga mame stroke ajege mama niyavi ege gaganaka ahare waru terega mycologum in ane base vericum ga course then e hisabun ane me professionally eti daskure da like daskof ane 2020 ga alugana certificate libunu then hama haru ane ukula badu on and off kuramun annata fasal then ane mege kuren me I was more into the organic natural remedies da ehmwema ama ege dashun I did like formulations and soaps and things like that meharu me deti ekkogen kommes waraka ebaka masake kureve misalaka kuriga falle bene besada ekon meharu fai waran undagu vecha fan hodumake den ane fan inge mi hun eha madu misalaka rashum fan nu libenya mun ehen rashakun hodam wes undagu fan inge mi hun nu na teve hama nu bafettake wes fono faane so like a knowledge ni nakan and also a resources no na teve misalaka me urbanize vane me har war bar speed gahuri ha like local islands take wes urbanize wegen dair me hama gas kanda me gahuge habitat ta netigen dani datto ehmema ane fang hodan hama emme undagu kamakan innane alugandake divai base veninge jamia ge member then base vericum ge jamia ki meharu ti divai base hama uvigen daateve kantan ala kuruma beuge ane muhimmu kama echi mi hunna for koddunge masakke kuramundane hama egota ane me a batch tak ge kudin ane train kuruma mehar mycologum innane ane base vericum ge certificate ane 3 ge ko he ane MQA certified then mamen e kala emergency etchenna de do like for me and maybe because I am young maybe because people don't have that trust do ane mamen inna e trust ni innati kamawas vedane noniyamu like meharu allopathic medicine ma boda courier of x-ray ya uriya etche ane emergency treatments and everything I remember me all over test dwaskolu devaraka kujje test nuhedigen karan naren adagen ama like I fixed it on the spot normally alugan me farwa kurani skin problems hair problems then jahitaduge beha ane me sprain injuries like ane naru erung like muscle sprains no ekal kantataka younger generations eha bodaka ane they don't think this is cool enough no like oh ane me eha molu kamenge kamaka nudake kannenge do ane younger generations ekamaku aslu ane herbal medicine has been there since the dawn of time allopathic medicine duniyan asulata adi sateka haruevi ehmwema dehas sinha saharu me mehunge bali madukama kantataka ane me base koffa hori herbal medicine egota nuwana datto ane me to put it aside